Dura-dura. Maksud tuh sama nol. Apa? Tak bisa maru bibi lagi. Riksi jena. Hah? Tangis sutu daerah gitu. Budok. Sedang sirang panaru sampai. Bego mo jo ato. Ano? Ipul gala sorry ko. Mai pita mo. Maksud tuh budok maraki. Tolu halak kami dari ku. Ada lagi budok. Kosong ko tundok ko nila. Kosong tuh. Oh. Kali langsung kita minta kade. Ya. Nabi Hah? Muan? Oh. Oh, itu. Tok si koma, si kiri mo barjulo dah. Ama marjolo. Oh, ito. Itu. Muluaw. Ite. Natulang ni mo to. Natulang. Marga purbaruaw. Itu. Ba. Berarti itu. Itu parono iso itu. Kalau Lagi jog-jog daw iso. Jailay marga harulay. kalau ni kon oh ina Itu. Mulu odongan namin dadanakon. Pator. Olo mama. Margano. Tagalog. Hindi ka po Tagalog. Tama. Iya. Pagkatawag ko ang tubig sa kasibihan kita naman ang Diyos. Pramu ya lang jup karamin no okay, suara song Pakisu. yang kita isi. Acik jalan mau bego. Kemudian kopi apa ya? Kopi dengan deh. Oh, malabungi masih dia. Was marohani aleina nalinagu ainang nalupa tuho kainoku tangi yang mimabay nalatungan ni anak mo asa oras sana jumang Baruahan na rin nanay ko na din. Paglo na mo daw ang tablet. Ito. Practice on how to how. Beda he. Kamay mo na beda. Pwede nyo. Masa? Agak linig naman yung turo na boss na. Sabi ako. Bago na mga requisite. Ay. Ano nila? Ay no, agak linig naman boss na. Satu kaduk.
bagi yang kinodainan, bagi yang labungi. Pos rohani alehina nawiragu ay namalupa untuk kain aku. Tangi yang ni mabar lawan kongani anak mo asa oras cara cuma masih nalaman. Kecap umurni sana hibas mahon nagiyak ko ng ipanjalanan. Kecap umurni sana hibas mahon nagiyak ko ng ipanjalanan. Jadi Ada betul, ada bentuk.